nako ya go loselela ditaba ke yona e nna ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mphoteme. Mokgatlo wa DA o tsebišitše modulasetulo wa lekgotla la yona Helen Zille bjalo ka nkgetheng wa bomeyara bja toropokgolo ya Johannesburg go dikgetho tša pušoselegae tša išago. Zille yo e lego meyara wa Cape Town wa maloba ka Cape Town gape le tonakgolo o boletše gore toropokgolo ya Johannesburg ke mohlala wa taolompe ya mmušo go badudi ba go loka. Zille o hlalošitše gore o nyaka go tsošološa toropokgolo ya Johannesburg ge ya ka fiwa sebaka. Lesolo la yona la dikgetho tša selegae tša ngwaga ke 2026 DA e tsebageditše bonkgetheng ba maemo a godingwana ka mokgatlong wa yona sa mathomo ke go thopa toropo ya Johannesburg yeo e lego mothopo wa ikonomi ya Gauteng le naga ka bophara. Mokgatlo ga o tlogele selo ka ntle nkgetheng wa bona ke modulasetulo wa lekgotla la federale Helen Zille. I want to introduce to you a daughter of the city. A leader I believe in. Someone we can all believe in. Because she's done it before and she's going to do it again for Josie. Please welcome Helen Zille. Bonkgetheng ba lesomepedi ba be ba lebeletše sekgoba seo ka mahlo a mahubedu. Bonkgetheng bao ba ile ba swanelwa ke go gadikwa ka dipotšišo maemong a bona. Moetapele wa DA John Steenhuisen o dumela gore DA e tšere kgato ya maleba gomme e re Zille ke motho a le noši yo a ka fetolago seemo ka Johannesburg ka ge a na le maitemogelo. The time has come. This time it must be different. It is literally now or never. Go tloga mo shedi ya Zille e tla ba go uawetša badudi ba ka Soweto. No, I don't think she will make it. I think it's fine because ANC is not doing it for us. Not happy with that. I don't like GA. It's no longer about who's a political party. If you can just deliver, then it's okay. Ge e fetša ka Johannesburg, DA e tla iša lesolo la yona ka KwaZulu-Natal masepaleng kgoparara wa eThekwini. Modulasetulo wa bosetšhaba wa ANC Gwede Mantashe o emeleditše polelo ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya gore mebasepala e kaone ka monanageng e laolwa ke DA. Ramaphosa o boletše se pejana bekeng ye lepatlelong la FNB ka Soweto nakong ye ge a bolela le bakhanselara ba go balelwa 40,000 go tšwa nageng ka bophara. No, he didn't talk about councillors. He talked about compliance and the audit outcomes. It's real that 60% of DA control councils are having clean audits. That is about compliance and audit. And that is about financial management. Only 8% of our council, of our municipalities that we lead have clean audits. Mokgatlo wa Inkatha Freedom Party wa moretše maloko a maswa a wa tšwa go mokgatlo wa MKP, ANC le EFF. Mokgatlo o kgobokane ka sentareng ya boithabišo ya Southern Suburbs ka borwa bja Johannesburg go amogela maloko a wa maswa a mangwe a maloko ao a be a swere maemo a boetapele go tšwa mekgatlong yewe ba itokolotšego go yona. Maloko a hloela apere dikhipa tša mokgatlo wa IFP godimo ga tša mekgatlo ya bona ya peleng. Mokgatlo wa dipolotiki wo sa tšwago go hlongwa Afrika Maibuye o tlabe o tsebiša maikemišetšo a wona go ralala le diprovense pele ga dikgetho tša pušoselegae tša išago. Se ke go ya ka moetapele wa mokgatlo Floyd Shivambu o be a bolela nakong ya ge go tsebišwa mokgatlo semmušo ka Polokwane provenseng ya Limpopo. Shivambu o hlaloša gore boetapele bja mokgatlo o kgethile go thoma ka Limpopo ka ge mokgatlo o na le thekgo ya go tsenelela go tšwa provenseng yeo. Leloko la League ya baswa ya ANC leo le bolailwego ka go thuntšhwa Nkateko Maluleke o hlole a bolokwa motseng wa Makuleke ka ntlenyana ga Malamulela ka Limpopo. Maluleke o hlokofetše ge sefatanaga seo yena le maloko a tshelela a mokgatlo se be se rothothwa ke sefako sa dikolo nakong ya leeto la go ya kopanong ya lekgotla la bosetšhaba ka Northern Cape bekeng tše pedi tša go feta. go ketekwa bophelo bja moswa bjo bo gauditšwego ka lebelo. Nkateko Maluleke yo a tsebjago ka Lamboma
o bolailwe ge taxi eo ba bego ba sepela ka yona e gašwa ka sefako sa dikolo profenseng ya North West. Ka mahlatse batho ba bangwe ba tshela ba phulogile ntle le dikgobalo. Maluleke o hlalositše bjalo ka motho yo a bego a ikgafetše go šomela setšhaba. Tane ndango go latlhekelwa e kateko. Bjale ka balapa re swabile nko go feta molomo ka lebaka la go hlokagala ga gae. Re be re sana le tše dintši tšeo di letentše go tšwa go yena. Banna ba babedi Luyanda Ntsegeni le Thembela Ngaleka ba ba šomelago khamphani ya bahlapetši yeo e thwetšego ke khamphani ya Transnet ba tšweletše gannyane pele ga kgorotsheko malebana le polao ye. Ba lebane le dipharomolato tše pedi tša polao le tše tshela tša maetekelo a polao mongwe le mongwe. Go kwala ge ba swantšhitše sefatanaga se le sa mahudu a dithapo tša mohlagase ge ba tla se thunya. Re ka no tshepiša badule gore a re ba fe nako le sebaka sa gore ba bereke ka taba e ke le tshepišang yona ke gore ke ba šetše morago. Nkateko Maluleke o tlogela mosadi le ngwana gomme ba latofatšwa go polao ya gagwe ba tla tšwela pele ga kgorotsheko ya mastrata wa Wolmaranstad go la North West ka labobedi. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Makuleke. EFF ka Gauteng e botše molato wa polao kgahlanong le Operation Dudula morago ga go tatofatšo tša gore e thibetše mosadi go hwetša thušo ya kalafo bakeng sa morwa wa gagwe wa ngwaga o tee yo e lego a hlokagala letšatši leo le latelago kgweding ya go feta. Baetapele ba mokgatlo ka porofenseng ba botše molato station sa maphodisa sa Alexandra ba re sehlopha se ka se tlogele se itšeela molao matsogong. Le ge go le bjalo Operation Dudula e re ditatofatšo tša go ba amantšha le lehu la ngwana yo ga di na mohlodi kudu ka ge go sena bohlatse bjo bo amantšha go maloko a bona le tiragalo yeo. Mo dibekeng tse di fetileng mokgatlo wa Dudula go begwa o ne o tsaya taolo kwa ditleliniking go ralala Johannesburg mme o thibela batswantle go bona ditirelo tsa pholo kwa mafelong ao. Maloko a EFF a re ditiragalo tseo di bakile tatlhegelo ya botshelo ba ngwana wa sebaka sa ngwaga yo motsadi wa gagwe a ileng a thibelwa go tsena kwa tleliniking go mmona thuso ya pholo. Go begwa fa maloko a Dudula a na laela gore a ntshe sesupo sa boikitsiso pele a ka letlelelwa. EFF inyaditse seo thata. If someone gets sick and someone dies and they could have been assisted there and there, it's not only negligence. They knew exactly what they were doing and they eliminated a life of a 1-year-old. So we've opened a case of murder. It's up to the state to take up and do the necessary investigations because in our mind, someone has passed on and that's a murder case. Dunga a re motsadi wa ngwana o santsa go begile maikutlo mebile o tshelela mo letshogong. Mokgatlo wa EFF o laetse ba ditirelo tsa molao go netefatsa gore bao ba amegang mo tiragalong eo ba tshwarwa ka bonako le gore tshireletso e matlafadiwe kwa mafelong a pholo. Molemo wa motho SABC News Alexander. Sekhukhune United e fentše Golden Arrows ka noete go lefela lepatlanong la Peter Mokaba ka Polokwane go bula sekgoba lokong ya Betway Premiership. Dipapading tše dingwe mathapameng a Lekgono Magesi FC e fentše Sewelele FC yeo bego e bapala ka dipapadi tše 10 ka dino tše 2 go lefela lepatlanong la Seshego. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgatha go tema gona. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya go tshelela mo go SABC 2 le lehae go latela kakanyo ya maemo a boso go šegofetše. Shalom.